Bidasubirwaho rero nyuma yaho AFC M23 itangaje ko abasirikare bayo abakomando bayo boherejwe gukora operasiyo ikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka. uba makuru atugeraho neza cyane nuko ikibuga cy'indege cya Kisangani ubu kiri kwaka umuriro, aho ingabo z'abarundi ziri mu byago ndetse n'uruhare rwa Angola mu ntambara ya AFC M23, aho abari bafite ubwoba kujye n'ingabo za Angola bagomba gusubiza umutima mu gitereko kuko ubu tayari operasiyo yakozwe irakomeye cyane. Tugiye kugaruka rero ku makuru akomeje kugenda agaruka ku nkoranyambaga muri inkuru yose uko yakabaye. Amakuru akomeje gushishikana kandi yemeza ko intambara mu burasirazuba n'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe isura nshya, ikomeje gusiga ibyago bikomeye ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC ndetse n'abambari bazo nyuma y'itangazo rya AFC M23 ryemeza ko bagabye ibitero ku byuma bya drones bya leta Kisangani. Amakuru mashya cyane ku nkoranyambaga z'abashyigikiye AFC M23 arerekana ibyangijwe bikomeye, harimo indege y'imizigo iremereye yatwitswe igakongoka. Iyi ndege yari yarazanye ibikoresho bikomeye cyane kugira ngo babyifashishe muri iyi ntambara. Ubwo ni indege y'abanyangora ndetse hakaba hari n'urupfu rw'abasirikare benshi cyane b'abarundi. Nubwo intambara irangwa n'amakuru menshi agiye atandukanye ku mpande zombi, sesengura ry'aya makuru rigaragaza ishusho y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa buri mu bihe bikomeye cyane mu rwego rwa gisirikare n'urwa diplomasi. Igitero cyo ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse n'ishwa ry'abasirikare b'abarundi isinzi. Ubutumwa buvugwa ko bwaturutse ku nkomoko za AFC M23 bwemeza ko indege nini yari itwaye ibikoresho bya gisirikare yagabweho igitero igashya igakongoka. Ikibazo cy'indege yavuzwe nk'uko twabibonye, ubutumwa bwagize buti indege yahiye ni Antonov AN 225 Mlia. Ibi mu bya gisirikare ni amakabya nkuru y'abari ku rugamba kuko iyi ndege idahari mu buzima busanzwe kuva muri 2022. Icyakora ukuri kwishi nyuma y'ibi nuko haba hari indege nini y'imizigo military cargo plane yari yagemuye ibikoresho igakongorwa n'umuriro. Gutwika drones za CH4, indege bivugwa ko yarizanye indege zitagira abapilote drones zo mu bwoko bwa CH4 hamwe n'amasasu n'imbunda za rutura byaturukaga mu gihugu cya Angola. Ibi bihura neza n'intego AFC M23 yatangaje mbere yo gusenya drones mbere y'uko zihaguruka. Gutakaza ububiko ni igihombo cya miliyoni z'amadolari kuri Kinshasa, ariko cyane ni igihombo gikomeye ku bwirinzi bw'ikirere air superiority ingabo za Kongo zari zisigaranye. Kugera kw'amatsinda y'abakomando ba AFC M23 mu mutima w'ikibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka kure cyane y'ibirindiro byabo bya Kivu y'amajyaruguru byerekana ubushobozi buhanitse mu butasi no kwinjira mu misozi nawo babonye. Igihombo gikomeye ku ngabo z'u Burundi FDNB. Imwe mu ngingo zikomeye kandi ziteye ubwoba zikubiye muri aya makuru n'iyicwa ry'abasirikare bagera kuri 200 y'abarundi FDNB ngo bishwe n'abakomando bataramenyekana, gusa byumvikana ko ari aba AFC M23 intare za Sarambwe. Uko abarundi bisanze mu ruzi rwa Kongo, Uburundi bwoheje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha Perezida Tshisekedi mu masezerano y'ibihugu byombi bilateral agreement. Icyakora aba basirikare bagiye bagaragara nk'abadafite ibikoresho bihagije byo guhangana n'umutwe ufite ubunararibonye nka M23. Ingaruka za politiki, niba iyi mibare y'abapfuye ari ukuri cyangwa yegereye ukuri, ni ikibazo gikomeye cyane kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abaturage b'u Burundi bakaba bakomeje kwinubira kohereza abana babo gupfira mu ntambara za Kongo, ndetse ibi bitero bitunguranye cyangwa za ambushi bishobora gukura imvururu za politike i Bujumbura. Kumva ko abakomando babishe byerekana ko hagabwe igitero shuma surprise attack, bagashya bagashira batabashije kwirwanaho. Perezida Joao Lourenço wa Angola, umuhuza cyangwa umugambanyi. Amakuru yerekana urwamenyo ku muhuza w'ibiganiro by'amahoro Perezida wa Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço amushinja ubugambanyi ndetse no gucumbikira intera hamwe n'abahoze ari ingabo z'u Rwanda ex-FARC.
igitotsi mu bwitabire bwa Angola binyuze muri gahunda izwi nka Rwanda Process yari ishinzwe kunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda inasaba M23 kurambika intwaro hasi. Icyakora raporo nyinshi zagiye zigaragaza ko Angola yaba isigaye ihintwaro ndetse n'abasirikare leta ya Kinshasa kugira ngo ihangane na M23. Ibi byahise bihindura Angola umwanzi mu maso ya AFC M23 aho kuba umuhuza utabogamye. Ikibazo cy'intera hamwe na FDLR, ubutumwa bushinja Angola gucumbikira intera hamwe na Exfari abazwi nka FDLR bukaba bufite ishingiro mu maso y'abashyigikiye M23 bavuga ko Angola na Kinshasa bakorana bya hafi n'iyi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo barwanye AFC M23. Niyo mpamvu igitero cyo gusenya indege bivugwa ko yavuye muri Angola gifatwa nko kwihorera no guca intege uyu muhuza wigaragaje nk'umugambanyi. Intare za Sarambwe, ubuhanga n'ubutumwa bwa AFC M23. Isomo rya gisirikare: kwigarura cyangwa gusenya ikibuga cy'indege cya Kisangani mu birometero amagana uvuye aho urugamba rwatangiriye. Ni isomo rikomeye rya gisirikare rimenyesha leta ya Kinshasa n'amahanga ko AFC M23 atari umutwe wo gukinishwa. Byerekana ko bashobora guhungabanya umutekano w'ibikorwa remezo bya leta ahariho hose mu gihugu. Mu gusoza rero, ibi bihe bikomeje kuba iby'amage ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku basirikare bavuye mu bihugu by'amahanga nko mu Burundi bagiye kugwa muri aya mashyamba. Kuri AFC M23, intare za Sarambwe gutwika ibikoresho by'intambara birimo drones za CH4, indege zitwara ibyo bitwaro tutitaye ku izina ryavuzwe nabi rya Antonov AN 225 ni intsinzi ikomeye cyane kuko ibaruhura ibitero byo mu kirere byababazaga. Ku rundi ruhande bizakomeza kwambura isura nziza umuhuza Angola mu maso y'uruhande rwa AFC M23, bitume isura y'intambara irushaho kuba iy'amasasu kuruta ibiganiro. Ngira ngo rero murabyumviye neza cyane uko ibintu bihagaze maginga ya AFC M23 ikaba yakoze operasiyo ikomeye cyane nk'uko ubutumwa bukomeje kugenda buhanahanwa ku mbuga zitandukanye nka WhatsApp z'abashyigikiye AFC M23 bavuga ko ari inkuru nziza ku bakunzi ba AFC M23 ko iyi ndege yo mu bwoko bwa Antonov AN 225 yo mu gihugu cya Angola yarizanye drone CH4 n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo amasasu n'imbunda za rutura yarasiye ku kibuga cy'indege cya Kisangani irakira kunguka. Nk'uko na bibabwiye rero ibijyanye n'iyi ndege byo na makuru nabanje guperereza neza nsanga iyi ndege ya Antonov AN 225 ntishobora kuba ariyo yarasiwe ku kibuga cy'indege kuko ngo ntabwo ikibaho ku isi, kuko yari imwe yonyine rukumbi, ikaba nayo yararashwe igakongoka muri Gashyantare 2022 mu gihugu cya Ukraine ku kibuga cy'indege cya Hostomel ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara. Bityo rero indege ishobora kuba yarasiwe Kisangani yaba ari indi yo mu bwoko bwa Antonov nka AN 124, AN 12 cyangwa Ilyushin itwara imizigo ariko siko yitwa. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane, turi kugira ngo tunakurujijo ku bijyanye n'indege yavuzwe kugira ngo mu by'ukuri nimujya mwumva amakuru mujye mubanza mumenye ko abagomba kubanza gucukumburwa hakamenyekana ukuri kwayo makuru. Mukomeze mare nanjye ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.